Mwibwega murithiri wa Meru TV no ntuba kuinambere kwa tu na kanya kange oti mana kiri metha yetu ya ndeturukirirwe mundi na kiri mubango wetu waturingeme atu ya nambere kwa tukirikana tukainambere kwa tuke aranagiria tukainambere kwa iwe tukimenyaga imbio yethiri tukinambere kwa iwe kendereaga agonde urori na kawethire ni nani bambitaga ni famina zwa Kimathi kandi nambere kwa geko watogeni na tumenye marame kiritwe urito endeni ya ndeto chetu kana ndeni ya metha yetu ya ndeto MC thiri nethire tukinambere kwa kiromba waziri wa ukaria bwandeni ndegoroni Kipchumba Murkomen utigira ati kuinambere kwa iwe agirithagia ukaria na arantere chemyankana arende kwethire tukinambere kwa gwekuyirwa kuya ngukuya na kinyaga chagacha wagagia bokaria ndeni ya ntere ino chia mianka mwandiki wetu wa Jeff Waituma no utwambire na ripoti ino nawe MCA wa Kithi mwenda ithire na ndi na umirite na kuria minister wa ukaria bwandene na wathani bwa matura Kipchumba Murkomen kuriunga kaunti ya Meru na ng'ombe chithirite ikiwa na kinya kari kuragwa bo ni nyuma ya ndithia kwiwa ntere iu na kinya NPR bathatu bethira bagita uturo bwao imanto ya maitha itukume antu betu ibethirite bakithukura Rwanda rwatu turakhwaririe turatongoria ng'ombe chetu ikaiwa na inyantu betu already ibaura ibathatu NPR so ona pilera ndi ne thirikari na asa muno ke CS Murkomen na bwereta kumenya Ameru na arutereru ituthe twina issues so itukwenda gwira Murkomen ni wakuuma wakumira ofisi weyete ake kanisene oti insecurity ya kanisene Murkomen insecurity na area ina Rwanda ro so ukaguthokanira irato ne bia deputy president kindikire RCS wa interior uwereka kwa kanisene itukone na ara oyite otethia antu betu itone operation iretirwe ikindiki nondo kindiki na irete mantu operation no operation ireta athithwa utiro tukona amani so operation ye burita kuthithwa point number 1 tukomba kuona ng'ombe chetu chicho kwire ikuiywa otherwise tugethe kuthulungu tugira wanga security ni kuthithwa Nkuruki mwenda ithire na kuria Professor Kithure Kindiki gutonyera untu bobo so inkwanenya ku request mwana tu deputy president Professor Kithure Kindiki no tunakumeara atirire muliko na instruct CS Murkomen amwire nete aili antu ba nyumbani antu betu antu nyumbani na araiba kuthira na antu nyumbani na araiba uchumbuka so tutikwenda kuria ringi tukirira tukiwa ngambi turenda kuona thirikari tutethia kiri untu bwa gavana wa Meru kwaraniria na gavana bangi Baisioro na Samburu mwenda ithire no ritie gavana Ntoithinkia nethire akijukia tagaria riu na kuga bo bari MCs ba mbunge ya Meru bakamugwata mbaru ngenda ochokere kinya gavana nkatho no ntubweta alira yukirie wito karanthi na Inspector General Police beta bakaranthi na ndona kinya kiu ate initiative kware na gavana Isiolo gavana Samburu na gavana Marsabit na Turkana area yu so etaleru ne etalereria ya nondo kinya gavana ora otebwirete kwithira wa gavana ko kwanda kurila na intobyo kuyo kurio economy account eku kinya gavana zwe bwirite otekikia na bate caution so gavana inkomwira nendele na muito yu na inya na ara to enda kinya twitokaranthi na antu bau twarie nabo tweta tukarenthi nabo kenda twakikisha tukwariria antu betu no tutikira antu betu bakurawa tutikira antu betu bakiya wa resources ng'ambe iri guyo nani nyingi muno mundu ariro ng'ambe atua maskini mundu akora wa family atu etina ethe family atu etina breadwinner no ntubwa interest yantu Nkuruki mwenda ithire na oetie mwe ya mirandi President William Ruto arejete kuruguraja kaunti ya Meru na kuga gintu kinene ya Meru bakwenda nandi ni ukaria miankene kaba muntu tina barabara muntu tina thoko lakini muntu ina security no ina afya so itukwenda thirikari take mando with a lot of caution and with a lot of attention kenda antu betu bambo karabwaya mwanka yoyo Tigania East Tigania West Egembe North na Egembe Central antu betu bakarue nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam.
Kurubantura baraba yikene muno ta area managers kumantere chatunya indeni agishwa mbunge kya Tharaka ibebu mirete na kurutha maandamano makire gwakira bakuga polisi kuma gituo getunyai iba gutumira inya yago gwikira kurubantura magocha bataruthite no ntubakurwa na nchobie ndege iwatho araba ugite umwe wagwa ari nchera arongwere tu ibolichi baba. Shida yetu moja na ni kubwa sana. Juu kwanza kabisa tukufahamishe mwenzetu tunapoongea ako korokoroni na bila makosa yoyote kwa kuonewa. Bakiuga mukuru eriki athire amwe na baraba angi kugwata nchobie ndege iwatho ende bagukinya gituoni kia borichi arandikirwa araijire na inya. Sasa Eric, tulikuwa patrol mimi na assistant chief na area managers wengine watatu. Tuliposhika pombe yeye alisingisiwa kwamba ameshika mtu, yaani ameibia mtu kwa wizi wa mababu. Ako korokoroni saa hii area manager. Ako korokoroni saa hii. Na Kipto akaenda akasoya affidavit kotini huyo jamaa asipewe board. Nani? Eric asipewe board. Nani alisema? Kipto ndiye alisema hivyo. Ndiye alienda kotini na akasoya affidavit kwamba wakiwa na OCS asipewe board. Ni kwa nini tunaangamizwa? Tunatumikia serikali, hatuna mshahara, tunajaribu kuwasaidia lakini sisi ndio tunaumia. Arabonekanite kuorota muborisi ukumenyekana ta Kipto amwe na OCS wa gituo gikia araba kuga ari gwetwa akauga umite muchio mwe na Rais William Ruto na gutire bwa karuthwa. Hapa tuna askari anaitwa Kipto amejitoa kuangamiza area managers. Kipto. Tukishika pombe unakuwa adui yake. Unakuwa huyo Kipto. Ndio mnataka ende. Na sasa sisi hatutaki. Na shinda kubwa akiongea anatuambia wanafanya kazi na OCS, wao ni familia ya rais. Sijui wametoka kijiji moja sijui, na akatuambia sasa kutoka hapo tuliongea akatuambia next ni nini. Na tutaki sasa kuwa namna hiyo njoo itafika siku mkute tumeangamizwa sisi wote hapa. Area managers baba bakiuga kwina family chire ntere inu iraigwatanirite na bolichi kubathangikia bakiruthaga buraba kwenda. Familia hiyo assistant chief wetu alirushwa mshare. Alipopiga ripoti hapa kuna hatua ilichukuliwa. Ni kwa nini? Senior yako hapa alirushwa mishare mitatu. Hiyo familia. Sasa tutakufa sote na tunapopiga ripoti atusikizwe. Tunataka tufanye nini? Nilienda nikashika bangi hapo mkubwa. Nilishika bangi hapo tukapeleka kotini. Mbondi zilifichwa sote. Hakuna mtu alienda kutoa ushahidi zangu na ya chief na wale wengine. Sinapotelea kwa hiyo ofisi. Ni kwa nini? Na hiyo familia tulikuwa tumeshika bangi mara ngapi? Kilo 4 na gramu 4. Na wote hatukuitwa kotini. Ni kwa nini? Hiyo familia inetuangamiza kabisa hii area. Na tukigusa hiyo familia wako na shamba, wanauza shamba kama saa hii. Wanauza shamba shilingi 1300. Ndio inatembea kwa hao ambao unasikia tunazungumzia mpaka sasa huyo mwenzetu anachukuliwa. Njoo Kegeno na Tonyai imeangamizwa na familia mbili. Na hizo familia ni marafiki wa hii ofisi. Area managers baba ibanenkanirite mathaa 24 umwe wagwa arekerua wegwa tugu bakarutha maandamano mangi makire ntugo ya Ramichi mwanga koti nena yachuka gwetia haki yago. Ni kwa nini sisi tunadhulumiwa? Tutafanya kazi na askari namna gani? Tutawaamini namna gani? Tunaenda na nyinyi kwa kichaka. Ikifika siku mfiatue risasi na mseme ni bahati mbaya sisi tutakufa. Basi tutaki ni kama mtaki kufanya na sisi mwende tubaki bila polisi. Tuko salama. Na kila mboma tutakuwa kila mtu awe area manager kwa familia yake. Tumesema masaa 24 Eric awe nje, la sivyo Thursday tutakuwa. Na hisi maandamano lakini tutaenda koti na sio vile tuko hapa. Tutakuwa wengi. Kiripotera Meru TV kuma Tonyai Mbita Murimi wa Mbogo. Ibwega na bontongolia na Karimeru bethere tubakina mbere kwa bakibu mageri na kuria mujumbe wa bore mugambire ndekere gutigana ana
Gavana Mutuma Mutwelinkia na arendere ndikire thiritwa kinambere kwiwa kiwa kirima waziri bara Mutuma thiritwa kinambere kwiwa gitara gutie no mwe gumite Ntere Chebori na ararendikire oritwe kwendekana na siasa na kwendeka guti kana atikai nambere kwa kireta ndoa Ugumiru. MC Mwitonga na una ripoti ino. Mujumbe wa Buri Jawe Lindikiri Muruithania nombite kwithirwa giukirwa bunene ni aria gukwirikana ni ambaniritie na gavana wa Meru Mutuma na omba kwithirwa agiukirwa na kwirwa jaujo okuigua. Okay, bwega sana nontu bwa station chietu chieja iga tode manthuraja kwendelea na unimbijite kena balerio ntubumwe kana jaire teraja kugusa community yetu, especially manzara nkuigwa na mheshimiwa wetu wetu Rendikiri urupumete Timau Bori sub county buge Rendikiri regero akiwa Mutuma anga twete anga Bori tigiome gisi ba wakithura lakini nkole Mutuma ri ni kurwa athurite kana ibore athurite kana iri tore agwitithia ngugirire gwitwa Muruithania gutura arojithanitie antu ituje Rendikiri tokone wina kiberi okiroja mama othirani yawe ingwetige kiugete kyanga bana kirari Bori kigwita na ndi CC okuga ni tokona CC Mutuma na ejanite CC ogwitwa atia Honorable Dr. Karo na Karo imwana otima wachiadi kerua akure Timao kangaita konde uri atire gotije antu bakure Rendikiri ndiuga Rendikiri ogwakumwe ko dokigete mwaka jwe na twetite gutige ndo tuonete Buri ugatege gitara gatobu itware skuru yeta wa de skuru yeta kwa Angaine na onterende chiarita the best student in county itware skuru jande kithina bagundua ba onterere chia performa okaigwa onterere Kenya mzima neko gwata kiro kia business kijeri number 3 lakini dhaicha gwera no nto katobure atoya mauko ya skuru cieto pauku dhaijo utegeta manto jau kintu kia biere katobu tomba kuwa kwela di max chao to taka no nto kona barabara jere kibiri ciege atakumera kisima kutura ne riko okiare cieto ethinkia twera ndoze zaire to kona antu baro ire bakire mana cio cieko bure mwanka thai ketha ito na mumbunge omwega kama tuko na mbunge mzuri ule otendete ndo kwenda ko represent antu bure turi twimbere muno bure to thioro kimito na imito endoje to na muito jo kibere cia to na mojo jo ne to na jo ntirimeti to na simangwa to na lewa down na le to na jo kanga ita ceremony mito re onde endoje tupu to te batera bure kinyantumbori to thra to romba musanda le jo kuga to na mpara ko Rendikiri go ferete antu ambo takabange citegembere ugo we na thina na sana na itugo gukania ndoa ugaturia Meru ndwene igo ambiria kura kawira mbere ochoka thai na ndio kwambia Mutuma kinya mbere ya banga thirikari ewe we condemn that with the strongest terms possible onde mwini na wini wero msanii ni kiocha jamii ndio mara na mulika kenda mama ole we dale ndene mukuru le we nala ndena jojo erewa Rendikirite mtu mwega te kiongozi mwega kwe mantora ya pole ja gwetwa talanta era usiaga wasanii producer ule munene buruburu tuije Meru county yato akirimio kimbo de umete Buri ugo tambwire okay onde mwini ote muntu tembije beta kwa Johnny Mjimbu neta ndwebo nyingi mbono jankige na manginyo thari mango cia jara cia kwa ndwebo nyingi sana over 4 albums to na ini jabantora ibota to na mwini ja mukuru eto Simon Murioki waje tuikansa ugo tamutethi na talanta era yaku antodo kini jabo kinyatha ibatu okomena batu vijana ito kuga Mutuma gachumburwa nontore ando ereo kijamurungu ate athaitharimo aragutira ngwatano turuga Mutuma na gwatirwe to mugeke tore ini to mugeke tore akoro na twana nekenda Meru yetu etiga gucoka nyuma itana mbere miaka were ito kwenda a lot of progress tutekwenda mantu jandwa na ende bonde wera de kurwana Mutuma tukethera tukira anto na tuthera tudagerisi that person. May God bless you onkuresti mantu jakwa lakini Rendikiri you are not fair to us as watu wa Buri na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya North Meru TV.
Ibwega nuntu bwa riboti inu na njira nkinyani natukire kana riboti inu engi twintere wino shiabore no arira na moma MC banteri no bethe tubakina bare kwegwa bakiuga tere ndikire kwenda uchokia Meru Ndwani na bakimuri kinyawe kurekana na utongore bwa governor Mutuma Twethinke. Jeff wagituma no tubangirite riboti inu. Ntukwe mwake nyuma ya mugambire ndikiri kumera na kuga governor wa Meru Reverend Mutuma Twethinke mwana wa kuma gicigo mbunge kiawe kia bore ethirite akia gitiga kwa minister untu na bubukirite bunene murutira jo siasa ja county ya Meru nande bamwe ba MCAs kuma kire gicigo mbunge giki ni baumirite na kuria mujumbe uju natige kureta ndwa cia gisiasa kairi kiri kira kiundigaretie irindikiri kona turingira thimu agitwiraga bure tugutigwa nyuma eti ngavana Mutuma atira thura tubabure eti batugwatanire twambirie gukasifu ngavana kintu kira mbomba gukwira mheshimiwa Rendikiri tafadhali wone ukandingira thimu chandwa karwirire ngugi ingi national government itoturetere maratasi ja arimu uria MP bangi bakureta itawaandikithia na kwa jeshi uria bangi bakwandikithia itakwa KPA itakwa NSSF itakwa NHF uchuire na bangi ngugi teweja nayo ukinyira rukongoro ngavana anire nayo wejete otwira gitiga CEC ya CEC giriko ugakiriria thirikari bangwe na Mutuma ati a control ndi ati ugo echita chairman wa MP ote chairman ethero chairman wa MP kabata tere Kiruto chairman wa MCAs no re munene wa MCAs ingavana na batu to nyumewe to supportete kenda na ba ubezite to abakurukia bonde no nto ugwe ngugie kwe guturetera ndo atutumba gutura ndo ene gitare yonde ne arankuruki baitirite mubunge uju kathanguthio na kuga kinyangu gichiawe na aremi kuthithia na kuga kwa nkurukie miaka mugwanja ari mujumbe gutimira ndie menene ya thirikari nene aretete kirigiciko mbunge giki kira Rendikiria kuruira na kira Rendikiria kuruira na Mutuma ati kuruira na Mutuma no nto iburi achieta no eburi no nto na eno raikirie rietwa ria mutano nyakwa arega kujukua oikia family yenu burite yani ugo ithugania family yenu ethrete ngugine burite yani bure ifamily enja yenu na ibabu ugo thugani ti ugo bure turiuga karo umite bure no to tukagwithio ugo kwenda tuchoche ate twita kugwithia CEC baria ati bathure to ingavana Mutuma no twambiria ndwano chora tutwire ndwene batu tutirinde kurwa kairi na tutirinde kurwa no te wambiria kuruirira CEC utikuruirira ngugi ana beto beta kwandikwa national government tukira kirio yugo support Mutuma akama kwirindikiri ngugi Rendikiri atete kana yana mtoto wa mwiriga jwao mtu atumete mwiriga ene jwao kana family yao atije no bure ibi ararete county naja na tumwire Kirundu igeshindi Rendikiri atukwire utetuikia ndwene kairi na bado toibara bateruja no tiro tugetekeria kurwa na ethira family yenu urenda ijukua etangogene ukorirwe ibu bure na baba inge bure ne chiere ana baba inge tibanja yenu ake na te antu baria be achore na ogwake akini mbonde utugutumba kujuka kuma bure so ukeja utwikia ndwene bunge kuma kire MCs baba kire mubunge muruithania bure ne constituency yonka ake ndene Meru etena university etena KMTC mtije nguge kunereko na nguge ku bure Rendikiri owetro muruithania nguge kuthera kurwa mtu wonde ethera kurwa mtu wonde iwe nkaki MP obure iwe nkaki MP o Meru urotigana na MCAs bawe sichokero chure thine ku imbio president wa mure nikino nto beto ba kuegembe nare ibadict na babu botinda kumura yesa na kumura mpe ende aja ukenda kuwege no wija waririe governor wetu eshimu governor rekana na governor Mutuma ngugi cia county itia MCAs na governor na batu MCAs babure ukeje kuthorere girite kuwokarwa na governor utwa ukarwa na governor kinyomwe tuko nyuma ya governor Mutuma na tunamsupport nkiripotera Meru TV mbita Jeff wagitumam Ibwe nuntu bwa riboti inu Jeff tukire kana niyo tuthina mbere na tuthina ntere chedara kana rende akarinkonde bedere tubakina mbere kwa bakebu magiria na kutheta nuntu bwa kuthukanga bwanjira chiago na muno bakimeneria MC wago nuntu bwa kubatenire takara weguna na riboti inu MC wa kwandi
babana kalibetura le Gatondo karwede wandia Nkondi bakithethikira bakugikuthukanga kwa barabara ciandeni kwa ndeni arabombite kwithira bakiorotithiria kiara thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gukurukira mcio wandia no Gitonga kithuka ikira bakugibatayanirwe kiuthi na mbere na MCA wetu ureta wa Kabogo barabara eno ni thiete mwanka wa Warete na Kithuka MCA na tokirera augaga kaya auga na rombire tiratanga yarema tigoito kwenda kuria tureka libandora no na tatu karotha wanainda anogira kwa mukoro ngeta wantanda thwara thongagera kirinyani agwa gwathiete koroma kanyamu gake Nkondi akagwogo moyete ntuko imbinge mononge mukururagia kiuga kiongo kionde ikukere kwa gwe ningwenda kuria tio gwa kali bakaro ntore no tio goto tinanganera kura nika kitaka katothiete unero amenye bwaga amenye agano twana tokovenera tutiona gakinya bantu akugenda kwa gwenda twana to cukuru to kuma bwa rimba na totuma bakara ukompasa ni totikwana kugenda buruno nto rwana rwinge munana njera no nemeni erathia wana cukuru na kanisani ekoro baba ko kanisani mebende si batikira ko kanisani nto njera na batime genda kinya kurete kana gotaurete nto na metarere le kubatiomba gotagara erare ngeto kugambu no angentire kwatorumanga tore kwera tere itona ma 2027 tigatoma na weto kwana bara gatome tokabenga tia katika njinara ara cukuru ya Karau ni araganire no nkare kaya tigera mwiki tobebe mtoka kwera goko hitoga yakamata mwakora thieta kwawa mwana bariara barabara nie konkare gakorokera takana togatira na mepepu na yakwira na gagetonga gwego tore kwera 2027 getonga gwati torotera barabara kutiga kinya nana tigatoma na kare butwa wagu bokwewe di ara okaga tugonjerera yumete kwa gachaura mubera kinya kagendera gwanta motithi ekathiera komo kaumera ritiro igwera thimete mojwa Kithuka etithie kagwa na koro baba koro batigira kothikani chani ende bakaraga meje wana muntu agakwa batere thiaga kamatwa kaya kamatetwa kenda athi koruta micha atori bakara utio twathuranire kana totathurana tigo itotamuthurana katoragera na kwa banta motithia kiromba gakura chindania kwa ndega Gitonga totakuthura kweri no ntogwego gwabirigira na mbeca cia thirikari gatora gatonya gukinya kurete mbeca cia torira totangagirwo thirikari na taciathire MCA Gitongwa Kithuka rwana rwa Karau kamagakururetwe inkando ya moguo mbura yurete kaumeru echorere toyaga mndomo onokaya no ona masikere toni mabikibiki nwakwirete kiuronia ugie nwarothia karabati wajia gwatwekera karabati toho tokurigicania nondo nwatorigicanirie ncwe munthe gwane kinya muntu nagakua Karau totiona gwakomuthika na gatoka kamata Gitonga nwajire gwatweneria agankuru kibakiuria MCA Gitonga Kithuka gutigira na kwebumiria kubatetheria bakiuga rutigwira bwake bubo kamumakira mwanka wa 2027 Deputy Speaker enu ari thaino ametumire tiata ndeni ya county Nkondi want ametumire tiata kenda ego promotion ya utweka MP mono ntorera umete tio eno netie maendeleo ende kura kongere ikwa kathia ruthiata erwe gete kiu kengia kwenda urakera Tharaka ambe urwe kura umete aruthite ata agu atori Tharaka yonde eya yori Nkondi bura Gitonga ruthite akeya kwegwa kiteke kukengeja promotion agu egwa togu are akurutha akiuma agu no pe na ingwenda kwera gwa Gitonga kaya tore kwera gwa Gitonga ukaya kwegwa kama no kwenda kura CMP katwario kweli na twarie tutakwitha tiogo tutikoromia kura no tikaya na gagotoria nonto wana gwagwa ngwatiko kwathiro kaeri akatore atori baku zaina no Gitonga yaku Gitonga isiasa nikera lakini gekara no ibwaga nonto rendo go ya tokaya lakini go matbora to kwera kura tie choko na kumanya na ntora Karau koramba kura konwambi 2027
Museveni nonto no kuga no thiete kurombe MP othiete kurombe MP goyo tutethie na njira riko kumagara wirere wandia ngondi gecigo munge Tharaka nkiripotera Meru TV rietoka mbita ndagara waiguna Bwega na bwa karibathi mbana aregembe ya bona itibethiritwe bakinambere kwa bakibumiria na kumenere mujumbe wao nuntu bwa kurega ko bathondekera ndagaca kana ko bathondekera ndagaca amana mirandi yenge yothi nambere ntere nwe ithiritwe kinambere kuigwa ikwama murithi waba nowe na riboti ino akari na turi bakuma igembe rĩa gaiti barekana kura kwirekeneja igembe South ni baumirite na kugabo ati mirandi imwe ira yatigitwe ni ura wari omubunge wa tene wa irekeneja mithikari nturi mirandi iji ni tejaniritie na gatigirwa jasi yatilo katweka opueto yari ura ukuma akathiriria project jasi yario ende John Paul kuma thaiga tutite tamu inge yele katwete kurene iya project jasi yatilo mithikote yo abuthia akari baba kiaria bari ndene ya thimba ni ndene ya kanuni wondi ni baugite mirandi iji imwe jandaraca ira ciambiritwe ni ciatiganirwa o arari nturi aitigire bakigwetana marietwa cionthe bakiugaga ndaraca iji ciari utethio muno kiri akari na turi barutene ruru rwa igembe ria gaiti na ruthingo rutweririte tukurukia John Paul eya batu atwakira ndaraca njia ene na ya twamurere twe na beto barekiokira bekuluka na batu kinya na beto kwekana ko getirite aro ya mwanka tokawatira boriti nonto bakwethira ndaraca yiti akibweya ndaraca ne anto bakioro babe ya skuru athimba ana beto anto bangai anto bakuma nseme bonde ni obeyira nya babenda yemira ana beto bonde to bathia tara betete skuru nonto yara beta tha ko mine yele to yana na bona tosh kenda bateka batu imikorera isitha ruthingo ne ruto atierwa itu totonya musimu wa siasa na ateme tukaca laire yete kugwithia ngui so kukombeka abati kuya mberinya umiari le yete agathira ndaraca na inyengira cio ni ya gitumba kwangazia no ntuimo ciende ibyo ntu kwangazia ndaraca na inkora ni post direct mingi muno kitwa na twetu na nyanto banene no ntu agwithira ndaraca raro ruimbite muno nyamuntu mune atunira au atuteanire pio na tendaraca ya gitumba kuthia tukithetera kwina ndaraca monka inya kanunu andi yake na inya thiro kwina ndaraca yile kwina ndaraca na kithaniro kwina ndaraca na kwa mutunge na kianda na kwina ndakaca na kiolu yothira mitheka akire 2017 mbere eta kwa seneta jasi yatilo katweka opueto yari ura ukuma akathiriria project jasi yario na ndiba kuria mubunge wa rutero rura wikeja John Paul mwirigi ni kenda akomba kuthirikiria mirandi iji mono ya ndaraca iji kagitene gakatwitite nandi ni kenda ana bagicoka skulu na kwithirwa kwina mbura bombe gukuruka bwega nontu ndaraca imwe ira ciatigirwo cie marinya ni twikite ugwati nontu bwakire antu baria bagukurukira o nontu bwamba ikandaraca ike ya wakwari nontu itukuigua tura ingi cionthe John Paul na kwethia bu John Paul akethia bu lakini ya thimba iyaka tutengere tuteibwa sauti yake tuteibunya muruke wawe nya tugoria antu ingi bomba kwithira benturene baba ingi batamona kumare ira kiromba kure ciita kabulana tutamona twi ndeu kumonka thaire une nontu kwa kunga na thunyithite riu tukuria riu neye abuite ndaraca ii kana twiraga ati kwenda kura cietu ni aere kisi ndokiambanja weche ndiro tona bravo ya babe ndaraca so anu ambabe ya wizitha umete njenjari ne wanete nje wakunjo ya thimba okaibwa mara wekirwa ngeta thira gwitu cyo bagala tutwita kwa twika thai batu ini aere yo insecurity ni aere social insecurity so bra tumbo mulomba ne na mabui na so antu bake bebo muleke luthingo ki twito kukibuya numete na ukilita mugila yo ngino kona bwo kora kwithite kana ya twakira ndaraca yo tebongete itia bu akare atothitheria no nto tui mwana wetu kia yetu atothitheria tesa kwende kwe lazima mwana mukwa ngenwe ne ya tumuinye kanyira kaina simu mwene murithi wa banki ripotera Meru TV ku majamirigoni ya igembe mawa Bwega na riboti enu wega tukinyithia mutheo mara tukubangirite rukirirwe munthi kiri metha yetu ya ndeto tiri na mbere gukuraitha TV ya kure wendete ya Meru TV menyothi kuraingu chokera kengo tumurika mara mekiritwo rito ndeni ya mangathiti guku ni kwa Meru TV.